hlekana Afrika Dzonga hlekana mixerom ngeralo na FM nokuhlekanisa kora ngisala stitches riko hlakani lo namuhla irabuntlana sikulero ramtsebu na ngutile ya nyenyankulu lebona magidimiri makumemberi enka makumemberi ntsebu mina nikalanga pet matebola ni ngwana risima to chimo chango mashirtano wa checha makunela wadadaze ekutsala ngoro ko Afrika wa vulavula kunjani la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na wikuma ku audio streaming yamkanalo na fm.co.za umela tswa inchindani Eric Mabasa fama sungafika lega awara ya kume muna nhlekanelo shana tumagala timungana tona kungaba kurtike nomboro ili ya 0860002543 hindlela le kumemkandisa ritu ka 0657443911 nathembisa kontarteka kongorero antakoroko ntaba neunde ila loko Kalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku kuyafika rabuntlanu akensa swinene mingserom ganalo na FM kumembiri tumena tsayani bilawara ya kumembiri nakona ku Africa wa vulavula eko ashela wana 2 kusuka studio 2 ile polo kwani nhlekano tiringi timaka ku hambana mana kan'we la minga yingisela timaka leti miriko nomboro 0860002543 ku tumingserom mina ku committee timaka eka siku lero ku nga vana mpensa va premier Dr. Phophi Matuba na premier Tatana Manda Ndlovu nabo bakhaba tisambulavulo yabo matolo bavulavula swisotala hi ku ya hi ku hambana ka tindhawu maendlela la ku vulavula na tihosi ni twa ku loko va kha va vulavula va premier va vulavula na n'we matitwele ya n'we why va vulavula na n'we na swilaveko leswi n'we mi swi lava ku tani hi tihosi hi ndlela yaleyo a ni tlhela ni lava ku kamba na le ka va masipala wa Bushbuckridge hikuva bar van'wana va rurheli va yin'wana ya migingiriko ya munghana ku twa ku loko mi kha mi languta ka maendlele ya kumbe leswi nga vulavuriwa hi premier Mandla Ndlovu va vulavule yini leswi swi khumbaka n'wina tani hi masipala hi ndlela yaleyo na n'wina van'wana hi mitweneni mi ri yini ni vona van'wana va kha va ku mimbulavulo yin'wana yi voyamela tlhelo ro karhi mi va mi kha mi vula yini nomboro 0860002543 kumbe mkandisa ritu ka 0657443911 mtweneni ku mi angula mu ku yini ndlela yaleyo ka timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona nhlekanelo ngopfu loko kha hi languteka timhaka leti ka siku leri ti va ku langutiwe ngopfu eka tona hi ndlela yaleyo tariteka riqingho rero kambe andaka loko nondzela ungayelele eka Afrika wa vulavula miri nawu wa la Afrika Dzonga uri yini uri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka Bududa lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina ka endle nchumu ni fanele ni report nyanga na nyanga South Africa hi vekelo ma criminal service hade handle va hi sala ndzhaku loko ni fa track loko no ku byela ku siku rin'wana butata nge swi ni pushiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi tlhelo va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kame miri treka yiri gwe lave ka koha kona se amiyala wa hina n'wina kasi ka a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'we mi nga skepangi but pheta kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere onge pfuki u voniwa ka mamani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a hi teke ndo mingiseri nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani minjhani Khalanga buta mina hi pfukile n'wina mi njhani na hi pfukile papa a khensa papa ina ni la ku vulavula hi leswi swa speech lexi a kha xi hlayiwa tolo swa speech budget ya ngopfungopfu lexi a la Limpopo lexi a kha xi hlayiwa hi Manphophi ya xi saseke ngopfu a khensa lero swilo leswiya loko a swo kota ku endliwa swi humelela a swi ta endla ku ri vaakatiko va kuma service delivery swilo leswiya loko a swo endliwa mi vula swi leswi a kha va swi hlayetela swa budget ku aka yini va budget yini n'wina mi vula swi ni la ku twa n'wina ku n'wina mi vula swi ni vulavula ngopfungopfu aka mapatu na mati na mitirho ngopfungopfu aka vantshwa a hi tlheleleni ka mapatu vete yini timhaka ta mapatu
timhaka ta mapatu veteri yi kona mali leyi nga budgetiwa no ka ni nga yi twanga kahle ku ri i mali muni leyi fanelaka ku matirha xikan'we na mabridge lama ma nga onhaka sweswiwani eka timhaka ta disaster na lama ma nga kona a tiplaneni ta vona kusukela khale. Oh yes. Se vantshwa vantshwa na vona va vula ku ri va lava ku ta pfula na zone liya yi nga tshama yi vulavula swo swi nga va swi ri na 10 years kumbe loko nghena president or before va nghena ka ha ri premier lavawani va nga huma sweswiwani leya Makhado Mosina special economic zone. Yes. Ku ri na yona va yimeli ku yi sayiniwa ku ri yi ta kota ku tirha yi ta kota ku endla ku ri vanhu hinkwavo va kota ku kuma mitirho especially ngopfungopfu aka vantshwa. So lawani ni ringeta ku la ku ta kona eka Tankhalanga i mhaka ya ku ni vona ku na xiyenge xin'wana xi tikomba ku nga ku a xi le ku tirhiweni kahle lawa aka timasipala leti ta le hansi. Ku na xiyenge xin'wanyana xi vuriwaku ku na ti-indigent forms. Ti-indigent forms letiwani hi leti loko kha va budgeta va va ku va languse ngopfu tona. Ti completiwa hi vanhu lava va nga tirheki lava va nga kona kwalawani a South Africa va nga na ti-ID. Se ti-indigent form letiya ti completisiwa hi masipala. Ivi yena a ti teka a ti yisa ka district yi ti yisa ka province kusuka la ti nga ta budgeteliwa kusuka aka NDP, National Development Plan. Se loko hi langutisa lawani a vanhwini a ti le ku completiweni ti-forms letiwani ti nyika hambi ri ri gezi ra mahala. Hi mhaka ku vana va ka hina mi vona onge ku nga ku ri yini leswi ndhaku va nga ti tati tifomo leti i mhaka ku a va swi tivi kumbe a va na nkarhi ve le ka swin'wani kumbe njhani kambe mi ta ni hlamula mo ni khomela tani mi ta ni hlamula xikan'we loko ni hundzela. Xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Hi ku haxela hi Xitsonga xa nhlaluko xo sungula mingisero Munghana Lona FM 12 timinete ntsena ku bela hora ya 12 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM. A hi tweneni ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini mi khometi timhaka hi ku ya ku hambanahambana ka toho hi ndlela leyi kambe mi va ni hetisela na mingisero la n'wina a mi vona onge ta ku fanele ku endleka yini va nga ri ku ti tateni tifomo letiya hikokwalaho ka ku va nga swi tivi kumbe va swi lavi kumbe va na nkarhi. Hi ku ka va nga swi tivi. Ku nge vi ntiyiso ku ka va nga swi tivi masitako mina ni ta hi tlhelo leri laha ni tshamaku koho mina va khanselara va hina va hi vitana eka tiwadi ta hina va fika va ku enkarhi luwa wa ku va mi tata tifomo letiya ta ti-indigent n'we mi fikelelaka hi swilaveko leswi na leswiya se xiphiqo mi kuma ku vana va tangi tinhlengeletanini sweswo swa ku taniya n'wina miri i ku kala vutivi hi mhaka yini. Ku ngo va ku ri kumbexani ku hala ka n'wina mara hala ka hina a ni tsundzuki ni tshame ni twa nhlengeletano ku za ni swi vulavula. Yes. A ni tshamangi ni twa nhlengeletano ni ringeti ku landzelerisanyana kambirhi ivi ni langutisa vukoka bya tona tifomo leti. Se ni ku amsho ku na loyi a nga laviki ku tiva ku hala ka n'wina tifomo ta ti-indigent ti ngani. Hi ku ti-indigent letiya hi tona ku budgeteliwaku ka tona for vanhu lava va kumeka ku va nga tirheki. Kumbe lava va holaka mali yo ka yi nga tluli 3,500 va nikiwa na gezi ra mahala. ene swa swi ta hunguta na swi swo fana na ku tlhoma tintambu ka Eskom vanhu swi nga ri na wihi. Yes hi ku munhu un'wana na un'wana a ta va a ri na tiyuniti ta 50 loyi a nga holiku mali ya ku tlula 3,500 a ta swi vona ku ri yena u ta ri budgetisa ku yini. Vanhu vo tala lava tirhisa fridge na tilayiti swo tala swi tirhi kumbe na tiayini sweswiya switsongotsongo a va na swa ti-aircon. So ti-indigent forms letiya hi ku twisisa ka mina hi to ti nga na nkoka ngopfu kumbexani loko mo siku rin'wanyani mi hi kumela lava va nga hi rhangela kwala ka ti-municipality ta hina
mi hi vutisela ku a migangeni kumbe kwala ka municipality hinkwayo ku na ti-indigent tingani leti ti nga submitiwa hi vanhu va lava va nga fanele va ti endla ku ri vanhu va ti completisa because vanhu ve le ku luzekeliweni ngopfu sweswiwani gezi ri famba hi 7 ri ya vuya hi 9 ene i minkarhi leyi n'wana a ha ri ku sobanyana hi ku ya hi mahanyelo masiku yalese miyaka yona a hi humeni ka hi nga yi kola hi vulavule ngopfu hi yona ni kombisa ku ri na mitwa fomu letiyani ku na fomu ya ka Eskom leyi nge loko ku ri mali ya wena a wu holi mali ya ku tlula 3500 attach xilipi lexi u nga xava hi xona gezi ro hetelela mina ni ta ku booster vuhala se fomo liya loko yi nga completiwanga swi vula ku ri munhu luya u pfaleliwe handle yena hi yexe ni mitweli yaleyo mhaka yi twaka rini khesile tlhelo rero kumbexani va masipala lava nge ri ku yingiseleni va ta va kha va swi tekela nhlokweni swoleswo ka masipala ku na munhu un'wana va nge i stakeholder relation loyi a vonaka ku vaaki na swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka ka ku humelela ka masipala walowo swa hlangana swi va swi ri na vudyelwana leswi hetelaka swi olova ku tirha na vona hi ndlela leyi n'wana mingiseri loyi nhlekani njhani Khalanga papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mani a khensa papa Khalanga a hi ku loko mo hi kumela mayor wa Tzaneen na municipal manager na ti-engineer te disaster leyi hi vonaka la Tzaneen a yi khomi kahle loko mi ku disaster leyi mi hi vona ku a Tzaneen a yi mi khomi kahle mi vula n'wina na vamani la papa vaaki va Tzaneen vete mi ta va vulavulela a va vulangi vulani n'wina swa n'wina vula ku ri leswi humelaka ni vona patu namuntlha ri pfalekile va ri ku endliwa mainline ya mati leyi nga ta yisa mati ka misava and mainline koho ka wa wona kan'we wu kahle ku ceriwa patu mainline wa ku famba xikarhi ka patu and i main road lowukulu wa la Tzaneen se a na ha swi tivi ku mainline kahle kahle main road lowukulu wa le Tzaneen a hi lowu wa ku ndliwaka xikontiri hayi mainline hi wona mainline wa Tzaneen hi lowu ni vulavulaka hi wona luwa va no endla swikontiri swa sweswi leswiya swikontiri swa yini lo wa xikontiri a hi mainline wa Tzaneen hi lowu ni vulavulaka hi wona main road leyikulu ya Tzaneen na mitwa se patu leri a ri ceriki timovha a ti fambi today xa vumbirhi pipe mainline lowu va wu endlaka wa mati wu famba xikarhi ka patu a hi tshama hi swi vona mpfhuka ni velekiwa ni zanga ni vona mainline wa ku famba xikarhi ka patu and the next thing xi ni karhataka mainline ko ni mepe wa Tzaneen wa vulavula khampani leyi nga endla mainline wa khale wa madamu lama ma vonaka la Tzaneen wa ka Balance Bros leyi va nga dlina va yi vita ku machela ku omile va swi vona ku va nge fambi laha ku na ringwana i nge ri endli nchumu va lava yena xikontrakana swa sweswi a ku na tin'wana ti va xi endlini why loko va lava ku endla another mainline va nga famba hinkwala mainline loko va famba hi ku laha va nge pfuki va ku endle nchumu a ku lexi va nga ta pfuka va xi endle xona va cela le patwini Balance Bros a yi zangi yi cela pipe ya mati yi cela xikarhi ka patu se n'wina mi hehla ku le ku ndliweni ka main line a Tzaneen leyi fambaka endzeni ka patu ka main road lowukulu wa Tzaneen lowu nga riki na xikontiri ma yi vona kambe ma tiphela ku ndla mupani musi hikokwalaho ka yini n'we mi ku hi lava va le Tzaneen mopani kasi those tenders va nyika hi mani because those tenders loko yi nakisana laha masipala lowu va communicate na masipala wa Tzaneen mopani a ni tshama ni vona mopani yi nakisana lawani kahle kahle a xifundheni xa Limpopo vanhu lava va phakelaka timhaka ta mati a ni tivi loko ku ri ku a Tzaneen va na authority ya sweswo kambe ni tiva va ku tirhisiwa swiyenge swo fana va Lepelle ku tirhisiwa mopani tanihi ti-water authority Lepelle va yi humesile kwalaho ku hlantswiwaka mati a ka ha ri yona Lepelle ku tirha mani ku tirha yo mopani hi swo hi vulaka so se leswi mi pfumelaka ku ndla mopani mi tlhe mi kaneta ku ndla mopani swo hi swi ni vula ku ri laha a ku ri Lepelle kwalaha mati ya hlantswiwa kona Lepelle yi humela ya ha ri kona swi lava 2 years 3 years a yi twisisi ni vulaka a ni n'wi mi le ku kaneteni loko ni ku mopani se ni ngeri loko ku ri ku
mupani mapfumela ku yo ihlantswa ku mati se hikokwalaho ka yini mi kaneta loko ni ku yo yi nga water authority ani kaneta ni vula ku ri lento mu mopani yo yi humese issue ku mhaka ya timhaka ta mati and then and everything my twisisa se meninge solutions vona ku la ene ku endliwe hi nga rivali ku endliwe na storage a ku nga la cheriwa kona ku vaxati va le vana va ha ri na mati hala ngweni tiphayiphi ti boxiwile ti nga fanele va yile ku yi endleni laha se ni vutisa ku ri loko va n'wina mi le dani hi kwi a va va nyiki map wa down so laha mi nge fambi loko mi lava ku endla mina ni fanele mi famba hi laha na laha na laha a va va nyiki na those instructions laha kambe n'wina sweswiwani mi le dani hi kwi ni kwala va sungula dani sungula ku ni kwala ka main road wona loko okay ni me tweli papa ni tshemba loko ri ku mpela swa n'wina tatana kansela Gerson Mlapisani ya le mhaka veri mi fambisa main line a xikarhi ka patu Neville na tatana Mangwani veri mi le ku fambiseni ka main line a xikarhi ka patu kambe mi hleketela ku leswi ndliwa hi va mupani loko ri ku swi ndliwa hi va mupani tatana Ngoveni main line leyi fambaka xikarhi ka main road ya Dani mi ri yini yona ni vulavula hi tatana Odas hi va mupani valawo a hi mi tweneni mingiseri kun'we mi angula mukwini na ku ya ka executive mayor wa Bushbuckridge ni bulanyana na vakatsongo na vona andaka sweswo loko swo famba ku ya hi laha hi nga kunguhatako hi ta ya le ku nga na nyiko stall ya twa ku u ri premier va ri yini premier Dr. Phophi Ramathuba eka ntirho lowu nge le ku yini mahlweni halaya a dzongeni vupela damu bya doroba ra Joni ra doroba ra Polokwane a Euphoria laha ku nga na ntlangu wa golufu lowu va kona andzhaku ka mbulavulo wa premier ndlela leyi kumbexana ta va vutisa na ku wu va kha wu lava ku fikelela yini ntlangu wa muxaka luwa se loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa kona kwalaha ka va kotara ku nga bawara ya n'we ta va kha yi bula na tatana Nyiko Stall lava nga ta va bula na premier Dr. Phophi Ramathuba se Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini mahungu walawo hi ndlela yaleyo hi ku ya amahlweni a hi amukeleni tatana Hlula Fanuel Magaisa na mani n'wi tivi mingise very man a ni n'wi tivi kumbexana loko a vuya nkarhi lowu ta vula ku mahungu nhloko mhaka ta mahungu na mani sweswiwani a nga vulangi na mani n'wi tivi na ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi ku tumingisela mina ku n'wangu ra wena u ri yini eka timhaka leti tiye kumbe tihi leti u nga va ku u ri na tona kambe ni teri sweswiwani ni ta sungula ni bula na executive mayor wa masipala wa Bosbokrand eka kansela Lydia Moerane lava hi bulaka na vona nhlekani ni va voni tolo va ni dojini a va tshunelanga laha ni ri kona ni swi tivi ku a va chavaku ni ta va vutisa a ni nga ta va vutisa nchumu ya ni ri ha moya ni ta va vutisa sweswi executive mayor nhlekani yi mi amukerile ka Munghana Lonene FM executive mayor khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na yini a ni mi vonangi tolo ene malembe na mi vona tolo a ni zangi a ni tivi ku a hi lo dyiwa hi yini tolo kambe a hi sunguleni laha ka ku tanihi masipala wa Bushbuckridge loko mi ka mi twa mbulavulo wa premier Manda Ndlovu ku te yini ka n'wina mi kume yini kusuka ka mbulavulo lowu ni kombela ku mi pfuxela councilor number 1 wa Bushbuckridge local municipality Khalanga Pet Mathebula mi vule swo ku na n'we mi councilor kwala Bushbuckridge ni pfuxela vayingiseri va hina lava hi va rhandzaka swinene va Munghana Lonene makomba ndlela ni vula swo ku mbulavulo wa ndhunankulu wu ve mbulavulo lowu wu nga fika wu hi khumba na ku hi tsakisa swinene ngopfungopfu ya swi tiva ku na patu leri mi ri tivaka emuganu lowukulu wa Cottonville Manyeleti loko ndhunankulu va fika va famba henhla ka woho ku provincial government yi endle ku va sungula mhaka ya ku va va budgetela ti-designs ta yoho leswi kombaka ku se ku le ku buneni ritshuri hikanenenene ra ku endla ku patu leriya ku heteleleni ri kota ku endliwa hi kote ku swi twisisa ku loko se va sungule a pfhumba kumbe kungu ra ku va se
va ri budgetela ku ri va ka ti-designs swi hi komba kahle hi ri Bushbuckridge local municipality ku leswi hi karhi hi swi kombela eka mfumo wa le xikarhi ku nga provincial government swi le ku fikeleleni. Mhaka yin'wana leyi nga ni tsakisa ku tlula mpimo hi loko va vula ku eka mbulavulo lowu a va wu endla tona mhaka ya xibedhlele lexa nyuwana lexo saseka ngopfu xi nga tiveka xi ku tindlandlandla xi ku tidla loko u famba hi patu ra R40 exikarhi ka Doorslop na Bushbuckridge a ku se i ro hetelela ku va va vulavula hi xona. I vule marito ya leswaku se xa suka eka sopa kumbe ka ku vulavula hikwalaho ka ku lembe leri i lembe ra ku xi hetiwa xi hendiwa over ka vaakatiko va Bushbuckridge na region hinkwayo because it's a regional hospital lava va nga ta va va karhi va xi tirhisa. Xin'wana leswi swi nga fika swi va mhaka leyikulu leyi tsakisaka ngopfu mhaka ya ku va ku tiveka leswaku exibedhlele lexiya provincial government yi ta xi henda over eka vaakatiko va Bushbuckridge ku va va xi tirhisa hi ndlela leyi faneleke. So swin'wanyana futhi leswi xi nga fika xi hi tsakisa i mhaka leswaku hi le ku lweni na mapatu Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene. Hi sungurile ndzhaku ka timpfula leta matimba ti nga hi onhela mapatu hinkwawo ya Bushbuckridge. Hi sungurile tanihi masipala wa Bushbuckridge hi hlanganele na wo mfumo wa le xikarhi wa Public Works, Roads and Transport hi sungula ku lunghisa mapatu sweswi hi nga vula ku hi na phase 1 ya ku languta mapatu ya ku ya xikolweni ya ku ya titliliniki ti-graveyard tindhawu leti ti tirhisiwaka ngopfu hi vanhu. Hi Musumbhuluku hi amukele mpfula yin'wana leyikulu yi nga hi tlherisela andzhaku loko hi tirhisa xilunga hi ta ku back to square one. Se loko va karhi va vulavula ndhunankulu emvulavulweni wa vona tolo va vulavurile hi ndlela leyi mfumo wa le xikarhi na mfumo wa national wu nga ta kota ku pfuna hi koho timasipala va tlhela va va specific va ku Nkomazi, City of Mbombela na Bushbuckridge. Ku hi to ti nga khumbeka swinene. Bushbuckridge swi komba swoho swa ku na hina ya hlayiwa kwalaho ku va hi pfuneta hikwalaho ka ku loko swi ta ka timhaka ta ku lunghisa mapatu lawa leswi ma nga onhakisa swoho matimba ya hina a ma nge koti ku fikelela ku lulamisa mapatu lawa ya ngopfungopfu hikwalaho ka ku onhaka mapatu lamatsongo ti-internal streets ku tlhela ku onhaka hambi ku ri mapatu lamakulu lawa hi ma vitaka swa ku i ya Public Works kumbe i ya national. Yo R40 yoxe leyi languteriwaka hi Sunrise yi onhakile hikwalaho ka timpfula leti. Se mpfula yi vuyile futhi hi le ku lweni ya lunghisa ya vuya ya lunghisa mara tsakisiwe hikuva ndunankulu va vurile ku na vo va na pfhumba ra kota ku hi pfuna emhakeni ya ku va mapatu ma tlhelela ematshan'wini ya wona. Leswo tala ngopfungopfu ta mhaka ya swikolo I think swi important ku swi vula swikolo leswi vuriwaka ku tele swoho leswi swi nga ngopfungopfu ka mhaka ya ku va swi ri swikolo swa ku akiwa hi ti-communities kumbe hi vatsari through ti-building fund swi tele ngopfu a Bushbuckridge. Se loko tolo va vula swa ku 29 wa swikolo leswiwa swi le ku akiweni va ta tlhela va aka swin'wana swa 10 hambiloko ni nga tivi ku specifically hi swini mara va vulavula hi swikolo leswi swi nga onhaka kumbe swi nga le ka xiyimo xa ku a swa ha tshamisekangi hi ku swikolo swa ku akiwa hi vatswari ka minkarhi liya ya khale. So sweswo swi hi tsakisa ngopfu hi ri Bushbuckridge local municipality hikuva swi tiva ku swikolo swa ku tala la Bushbuckridge swi wela kwalani ka category yeleyo ka leswi va nga vula ku se va hungutile eka 53 leyi va ri na yona ku na leswi va nga ta fiyaka ka financial year leyi wa hi nga ka yona. Se na sweswo hi swin'wana leswi swi hi endlaka ku hi twa at least hi va na ku hefemula na ku va moya wu ya hansi ku swikolo swa hina swa ku tala leswi vatswari va rilaka hi ku a swi tshamisekanga na swo swi ta va swin'wana leswi kumaka eku pfuniwa ku vana va huma ka tizozo kumbe ti-temporal mobile classes va nghena ka miako leyi ntunankulu a nga vulavula hi yona ku va ta sungula hi ku aka 8 wa ti-class kumbe ti-blocks timbirhimbirhi va karhi va ya mahlweni ku endlela ku swikolo swi ya swi karhi swi pfuneka swi suka ka xiyimo xa khale. Loko mi ta va mi langute nxaxamelo wa leswi premier va nga vulavula hi swoho tolo
mayelana na masipala wa n'wina mi vona swi ta mi pfuna njhani ku antswisa xiyimo xa vaaki va masipala wa Bushbuckridge ka vula hi mpela mina ni tsakile ku patu leri ra Cottondale Manyeleti hayi swi tikomba se hi ri kusuhi na ku humelela kambe ke hi ku angarhela tanihi masipala loko mi hlaye leswi maku swi hlayaku hi ku veni mi kha mi languteriwa ku va mi tisa vukorhokeri ka vaaki mi vona ongeti swi vulavurisana ku fika kwihi na leswi n'we tanihi masipala mi lavaka ku swi fikelela ka vaaki lava hi nga vula ku a hi rona ntsena ku na lerin'wanyani ra Carstelshoek ri le ku akiweni hi pfumela hi ku hetiseka ku loko va karhi va vulavula hi budget leyi va nga yi veka va yi vekela ku va va yisa mapatu mahlweni na roho ri nghena kwalaho ku patu leri ri le ku akiweni hambileswi ra nonoka mara pfumela ku va ri kunguhaterile swi ta hi pfuna na lerin'wanyani ri nga le ka ti-designs leri na roho ni nga famba hi roho hi Musumbhuluku wa vhiki leriwa hi ti-2 na hi ti-3 a ni tirhela ndhawini ya le library patu leriya na roho ri le ka ti-designs na roho va ri khumbile patu leriya ro le library ri fikaka ri hlangana na lerin'wana hi vulavulaka hi roho ra Cottondale Manyeleti yi nga ni hlamula swivutiso swa n'we hi ku vula ku hina hi ri masipala wa Bushbuckridge hi dependent ngopfu ka ti-grant ya swi lava ku va hi koleka revenue hi xiyimo xa le henhla kambe xiyimo xa hi tikela hikwalaho ka ku van'wani a va tirhi a va koti ku hakela hi ku ya hi leswi hi languteleke ku va va hakerisa swoho va ri service delivery kumbe ku hakela swilo leswi va faneleke va hakela swoho leswi hi swi languteleke so loko voho va government wa le xikarhi va kunguhata hi ndlela leyi swi vona swi ta pfuna ngopfu ku va swi hi vevukisela ku va hi tisa vukorhokeri loko va karhi va tisa vukorhokeri hi ndlela liya swi endla ku masipala wa hina loko na hina hi kunguhatile ku va hi endla vukorhokeri na vo va ta na vukorhokeri loko swi hlanganile swi endla ku ndzima yi vonaka ku xana vukorhokeri lebyiya kwini va hi tshembisile na ku va ta hi endlela back water infrastructure leyi nghenaka kwa hala xibedhlele xa Sanyiwana lexa Hospital View so swi ta hi pfuna ku xibedhlele lexa loko swi karhi se swi tirha va provincial government va hi endlele the bulk infrastructure mati lawa va nga ta va hi tisela wo ku hina se hi tirha hi ku nghenisa mati ka reticulation kumbe ka tindhawu leti ku ve mati la yo tala va kote ku hi connectela wona kusuka ka government lowu wa le xikarhi so swa hi pfuna loko va hi nyika vukorhokeri ku swi endla ku na hina hi kota ku hi teka lebyin'wana vukorhokeri hi kota ku yisa avanhwini mkholo ni tsakise hi kambe hala Hospital View hi laha mi ngeteri mi la ku tumbuluxa location hi swona tanihi masipala wa Bushbuckridge laya a hi location ntsena ku ta va ku ri ni ta ku yini i doroba location vona nga ku mi swi yisa hansi i smart city Hospital View va xi ri na Hospital View xi nga ta va xi ri na tindhawu la vanhu lava va lavaka ku yisa vana va voho ka ti-private school va ta nghena ku ta va na tindhawu la ku nga ta va na tihotela ku ta va na tindhawu la ku nga ta va na swilo swa ku hambanahambana plan ya koho yi saseke ngopfu because yi komba even na la ku nga ta va na yini na tindhawu leti vana va nga ta tlanga ka toho nga ku i recreational centers ku va vana va developa ka sports swa ku hambanahambana i doroba it's a smart city mavekele lawa hi nga tlhela yi approveriwa hi provincial government yo mhaka va kote ku planela endhawu liya ku swa ku sungula a hi tiseni mati ku nga se za ku va na nchumu hi ku loko ndhawu liya swibedhlele swi ri koho mara ku nga ri na mati ti-industries leti nga ta fanele ti va laha ti ya nghenisa ku yini xana tin'wanyani ti-amenities ta ku fana na va ri ti-filling station na swin'wana leswi nga ta va swi ri laya ti-rank ta xiyimo xa le henhla xana swi ta makisa ku yini loko mati ma nga ri kona so ka budget ya vo ka mbulavulo wa vo honorable premier Mandla Ndlovu va vurile ku va ta hi nghenisela that back so that city hi leyi yi nga ta va yi endla ku Bushbuckridge kanene loko hi vulavula hi rural metro yi va yi rural metro ya hlangana xikan'we na leyi nga le Akhornoku leyi yi endliwaka hi Dr. Ruel Khoza as a developer ya ku va ku ri Akhon City so i ti-city loko u nghena Bushbuckridge u nghena hi city loko u hata hi le Limpopo loko u famba nyana u suka hale Mbombela u nghena
eBushbuckridge la ka CBD ku ya hundzuka e city na kwala it's a smart city yi nga hospital view. Swi twakarini ni tsakise hi ku ni ta kombela mi ni lavisa Benedict Mhlongo hi ku I un'wana wa n'wamapurasi lava va nga tshayiwa hi premier kumbe xani na ku vutisa ku tanihi masipala mi endla yini ku vona ku huma va Benedict Mhlongo vo tala ku tlula ku va hi va na Benedict Mhlongo ntsena loyi na yena a nge le ku tirheni swa yena ku tumbuluxa mintirho na ku ringeta ku vona ku van'wana va vaaki na vona va kota ku kuma vutomi hi miehleketo ya yena. N'hweti ya ku hela hi yile le purasini ra yena loko hi fika purasini ra yena leri nga laha kusuhi ri la Rooibos Lagte hi kume ku na vana lava va endlaka ti-practicals lava va endlaka ti-course na tiyunivhesiti leti ti endlaka agriculture a va ri ku byaleni la ka ti-smart houses a hi ya hi ku ya n'wi sapota hikwalaho ka ku mpfula yi n'wi destroyele swimilana swa yena hinkwaswo leswi a swi byarile a byale biriviri leri a tlhelaka a ri processa ri nga koho switolo swa le Bushbuckridge a byale spinach i byala spinach lembe hinkwaro se lexi mi xi vulaka ku hi mi kumela yehe lexi xi nga hi tsakisa hi yehe I ku wa swi kota ku a tlhela teka na van'wani vana from the communities a va teka va trainer etimhakeni ta vurimi a tlhela futhi a va pfuna ku va nga endlisa ku yini ku va va ya mahlweni so hi vula swo ku leswi Bushbuckridge yi nga na misava ya ku saseka ya ku nona leyi kotaka ku humesa swakudya hi kanenenene ku laveka va Benedict Mhlongo va ku tala yena na nsati wa yena va le ku tiyimiseleni ku va nga tirheli vona ntsena va tlhela va plow back to the community swi leswi hi nga swi vona yena MEC wa agriculture Makhe Khethiwe Meketsi n'hweti yeleyo ya ku hela ku heleni ka February yile hi ya vhakachela purasi ra yena ku la ku cheka ku na van'wanyani hi va pfunisa ku yini tanihi government ngopfungopfu endzhaku ka timpfula leti ti nga va koho ti nga onhela van'wamapurasi va ku hambanahambana. Se yo hetisela leyi executive man ni loko ni ka ni famba hi R40 garage ya dokodela Tivani a yi se pfula liya ni kombela ka ni nga hlamuli yi le ka Magqwetha ni nga tikuma ni hlamule swilo leswi swi nga ta veka masipala wa Bushbuckridge a khombyeni ni vulavurile na vona va tile ofisini hayi kan'we hi fika hi vulavula mhaka leyi yi se yi le Magqwetha xa lova ri yi subjudice ni chava sweswo mara vona va swi tiva dokodela ku hayi na sweswo a va ngo loni room mina ni yo ni kha ni ti chayelela ni hinda hikwalaho ni kuma ku yi se pfula garage liya yi na timhaka kwalaya ti nga koho mara no pfumela ku vulavurisana na hinkwaswo sweswo na ku rila ka voho ku va yi kota ku pfuriwa a ku heteleleni no pfumela ku mihandzu yi ta va koho ya lava va nga n'wi pfalela ku na lava nga n'wi pfalela ena hi hina masipala wa Bushbuckridge na hi pfali mabindzu hi promota ku mabindzu ma yi mahlweni ku loko ma ri koho mabindzu ma thola vanhu loko ma thola vanhu hi mkholo vanhu va hina va Bushbuckridge va benefita hi ku va kota ku veka swinkwa tafuleni so timhaka letiwa hi va responded na hina ka mhaka leyi hikwalaho ka ku hi masipala vhela swi nge tshami hi nga responded mara ni kombela ku ka ni nga ngheni ndi enta eka yoho ni enta ngopfu ka ku tsakisiwa hi ku service delivery yi ta va yi karhi yi tlakuka hi mbulavulo wa ndhunankulu wa hina honorable Mandla Ndlovu premier wa hina loyi a nga vula swa ku leswi swi endlaka I ku va hi endla hi ntirho lowukulu wa ku va hi endla vukorhokeri hi nga endli pongo ku fana na murhi lowu waka kambe hi karhi hi endla mintirho ya ku vonaka hi nga endli pongo yi vonaka hi matihlo leswaku ku le ku tirhiweni loko leswiwani no ndlela ku mi swi tiva ku loko mo ni vitana ka mbulavulo wa n'wina endzhaku ka Khotavuxika mi swi tiva ku ni ta va a ni tili lembe leri nga hela laha a tihofisini ta n'wina ni vona kun'wana ku ri ku akiwini ni vona kun'wana ku kha ku ndliwa yini loko ni vuya ni ta vona ku endleka ni ku fana na le Mbombela ni yile N'waxemu ni kuma ku mapatu ya celekile ku thyakile ivi ni vuya ni ta swi vula kwala na n'waka loko ni tlhelela ni kuma ku basile ku lo caca a ni vonanga na phepha rinene a Mbombela se na n'wina kwalano na vuya hi June ni ta vona ku ta ku ri njhani
vuyani mi ta kuma mapatu ya hina se ma njerimuka ma sasekile sweswi hi hlupha hi mpfula hi ta ma lunghisa hi kombela vaakatiko va hi pfumelela ku na hina hi alwa a sa hi lunghisile hi sungurile hi ri exikarhi mpfula yi vuya yi tlhela yi hi tlherisela le ka zero mara ya va tshembisa ku a swi hi tsakisi loko timovha ta vo ti famba ku va ti tshoveka ti kumana na mapatu lama nga riki kahle swi hi vavisa ngopfu a swi hi tsakisi swa hi dya a khetsa swinene executive mayor hlayisekani inkomu hlayisekani khalanga na vayingiseri lavo saseka a khensa sweswo mingisero Munghana Lonene FM executive mayor wa masipala wa Bushbuckridge a hi fanele hi kha hi bulana MEC Sasekani Manzini sweswi a fanele hi kha hi bula na vona va hi byela ku vo okay ka ndhawu leyi ya vo ya rihanyo va voni va twe yini ka mbulavulo hi lava hi ta va hi bule na votolo loko a hi kume nkarhi se a hi kotanga ku kuma nkarhi hikuva hi bula na vona masivo a hi va komberile ku hi ta bula na vona hi voxe a hi va byelangi kambe hi byele mpfuni wa vona a nga vuyanga hina ta hi byela ku a va kumeki kumbe vana a va kona a ni tivi ku endleka yini kumbexani ni ngo byela premier ku premier un'wana wa vayingiseri va nongonoko premier MEC Sasekani Manzini va arile ku vulavula na hina hi ku ya hi loyi a hi n'wi rhumile se loko ku ri ku swindlisiwa sweswo ku hala Mpumalanga hayi a ku na xiphiqo ku hava vulavuli ku loyi a tirhaka na vona MEC Sasekani Manzini a nge le ku hi byeleni nchumu a ndzhaku ka ku hi n'wi byele ku hela ku vulavula na vona kumbe ku va vulavule kun'wani kumbe va le ka swin'wani kumbe a ni mavuya mi hi byaka hayi swi nge koteki ku hankarhi ve le ka leswi kambe i blue tick mu humelerisi wa mina ene mina munhu wo blue tick mu humelerisi wa mina ni n'wi rhandzi se hi swo mhaka ni kha ni vula premier kwala mi nga koho na n'we mi nga yingisela mi va tiva ku MEC Sasekani Manzini va byeleni ku a hi swi laveli ku hi bula na vona namuntlha sweswi hi twa ku hi ku ya hi mbulavulo wa premier va twe yini vo eka ndhawu leyi ya rihanyo leswi a hi kunguhati tolo na loko hi hlangana vo MEC ni va byeli mina ni ku hi ta bula na n'wina se hi nga kumi nkarhi tolo se sweswiwani lowa wa mpfuneti wa vo i blue tick muhumelerisi wa mina ene na yena hi ta n'wi blue tick siku rin'wana xandla famba xandla vuya la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka minkarhi ya ku tala na vula ni ri a hi ringeteni ku tirhela rixaka leri munhu a nga thoriwi ofisini ku pfala ku vanhu va nga twi mahungu i tholiwa ofisini ku a ta ndla ku vanhu va twa mahungu ma hi vo mhaka ko se loko a lo hlamula muhumelerisi wa mina ku hayi a va kona va le ka swin'wana a hi nga ta ze hi vutisa no swin'wana yini a hi to timiyelela nongonoko wa hina wu na swo tala leswi a hi ta va kha hi swi endla se hina hi teke ku i le ku ndleni tlhelo ra yena ra ntirho hambi ku va fonela MEC a swi hluphi hi nga va fonela hi hamba hi va landa twi kambe hi lavi swona hi lava ku va swi vona MEC ku na i na ntirho mara hi tirha ku blue tick muhumelerisi wa mina a hi swona va MEC i va tirhela vaaki va tirhela hina tanihi vaaki hi yo mhaka na loko mi va twa mi ta va twa va vula ku ha khensa nkarhi lowu mi hi nyikaku wona va tirhela vaaki se loko n'we mi tirha na vona mi lava ku va pfala sweswi ndzi nga ri loko hina hi vulavula na vona va hi twela vusiwana a hi swona kambe hambiswiritano a hi tweni n'we van'wana ke n'we mi ri timhaka tingani kwala mi nga kona na nyiko swithola na hi Lumeri Byasi a hi ku hi lava ku bula na hina hi ta twa ku endleka yini leyi a nga kona na hi Lumeri Byasi se loko hi vala vumbirhi ka vova Lumeri Byasi a hi tweni n'we van'wana mi ri yini ka 0860002543 hi kume timinete ku bila wara ya n'we hi ta va hi kha hi bula na Kgoshi Mokoena ntikulu ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va twe yini tanihi contralesa nako va ri yini ku ya mahlweni xana tihosi ti tekeriwa nhlokweni ke loko ku kha ku kunguhatiwa maendlelo ya swilo ya ku yisa vukorhokeri eka vaaki
nomboro hili 0860002543 kumbe mkandziyisa rito ka 0657443911. ukayelelesi eka Afrika wa vulavula la palamende la kahle kahle leswi nga kona vanhu lava loko va kha va vutisa swivutiso va vutisa hi enga u la ku ta komba tiko ku milungu loyiwani a yi n'wi chavi ende bolo libeni loko mo langutisa matimu u tiva matimu ya South Africa vona vana lava va nga kwala palamende va nge se tswariwa instead va yingisela ende u va hlamula izingo a nga va tirhiseli nkani wa va kombisa ku yena u nkulukumba la mihleketweni vona loko va ka va rasa and a va swi koti ku pfula leswi swi nga tsariwa hi Islam ku na section man page man va vutisa polombe swi leswi nga ri ku bukwini se swilo leswi swi nga laha kahle kahle boteta wo jambacha hi nga ri hamatini serious boteta jambacha hi nga ri hamatini palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelelesi eka Afrika wa vulavula. Ku pfala ka mina khalanga ta ku loko i ri na bindzu i nga navetisi i fana na wanuna loyi a gangisaka ntombi a xinyamini hi ku yi tsipela tihlo swi nge ku pfuni nchumu. So hi pfulekile hi 2 minutes leyi nga sala hayi mo ta vula malamo ku hi la ku va pfuna va nga fana na wanuna wo gangisa hi ku tsipa tihlo a xinyamini a va hi kumi ka sales@munghanalonene.co.za. Maswaka amela ku humelela ka ku gangisa ka kwini ku mi tsipa miri a swinyamini mi tsipela tihlo boxa. palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM sales@munghanalonene.co.za. Hi ndlela leyi hi kota ku twa ku mi navetisa kwini ka vula kahle ku na n'hweti masipala mi fane mi veka milawu mi veka milawu mi hunguta huwa leyi nga koma madorobeni ya n'we na le swidorobanini leswa swa ku va kha va nghena a va navetisi vanhu va suka va kha va swi tiva ku va ya nghena ka Khalanga shop masivo va nghena vhengeleni ra Pet Khalanga lero ro xavisa masivo hayi ku hi beriwa wala ku vutisa ku kambe ti-text hala wa ka vo nghena navetisana hi ndlela leyo 0860002543 mi nga rivali ku ntshamo wa ku hlawula vurhangeri wa mavandla vandla ra African National Congress a Mpumalanga na le Limpopo se swa ka swa kungela mavhiki mambirhi lama taka va ta va tshamini va ta vona ku swi fambisa ku yini lava va nga ta va ka top a ni tivi ku i nga ri ku na swin'wana swi lunghisiwaka va nga ta va tshamini va kha va hlawula vurhangeri mi ta mi kha mi twa ku vurhangeri bya ko byi hlawurisiwa ku yini bya mavandla walawo hi va vandla rero hi ndlela yaleyo ku ve van'wana va le ku languteleni ku kumbexani luya a nga va mutshama xitulu kumbe luya a nga va matsalani kumbe luya a nga va yini kambe leswi ni nga swi twa hi ku maveriveri iwe hayi hamale laha handle kambe a ni tivi swi na ntiyiso ku fika kwihi ku hambi ku ri matsalani i kanetini kwala ni n'wi vutise ko tala ku va swi kona sweswo kambe vanhu va tshama va ta va ni rhumela mahungu hala ku na mali hala ku na mali a swi kona sweswo mi ya va hlawula ivi kumbexani loko va nga mi tirhelisi leswi va mi languteleke swona mi ta hembela ma ku ku hayi timali ku ze va hlawuriwa mo va mi lo va hlawula se vuhlawulo nhlengeletano ya muxaka wolowo yi ta va yi ri kona ku sukusela vhiki leri ri taku hi ndlela yaleyo 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi ndlela yaleyo un'wana ni rhumela hungu la a ku leswi ya muyingiseri a swi vula a retsi hina laha hi nga na swona hi na swona hi swi vonile la a ni mpela a ku ri laha ka khansela i khansela mani la Mashimzi Phesi faneriwa ku va vitanile tinhlengeletano hi n'hweti ya leyi ya ku hundzaka va kha va ku mi ta tsarisa timhaka ta ti-indigent hi leswi ward 5 se muyingiseri loyi a ni tivi ku hi huma ka ward mani kumbexani a hemba
ma yivona mhaka ko muxana un'wana ni tsalela hungu ri ni n'wi kombelela ku rivaleriwa lowo tirha na MEC matlhari hansi hayi a ni nga n'wi rivaleri ni n'wi rivalela ku yini a nga hi tirhisi kahle a nga hi tirhisi kahle hileswi hambi MEC lo ala a fane a vuya ta ku MEC a va kona va khomeletekini va lo ala i ntirho wa yena phela mara ku blutika muhumelerisi wa mina ko mi nga ni ndlela hinkwaswo swi mi ndlaku kambe mi nga ni bulutikeli muhumelerisi wa mina kwalano kona hayi a ni lavi heyi loko ni vuya ni ta vuya ni bulana loko va hete ku lunghisa ta vuya ni bulana na Kgoshi Mokoena loko kusuka ka contralesa va ta hi byela ku vo va twe yini eka mbulavulo luwa hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi fambeni ya twa mahungu ya misava ya awara ya mahungu ya misava ya awara ya 1 a ni tivi ku hlaya ku nghene un'wana a nga vuli na vito kambe ya kwele ku nga na mahungu lava hlayaka va ta hi byela ku hi vo mani hi ndlela yaleyo i nakona ku Afrika wa vulavula nhleka xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi fikani muhumelerisi Ncindani Khalanga Pet Matebula leswi ti-premier ti swi vulavulaka hinkwato letiwani himpela va ri ku saseka i xongela vinyi leswi hinkwaswo va swi vulaka i nga ri ko va vana va munhu muhaxi hinkwaswo leswi va swi vulavulaka a swi kona mati mapatu swibedhlele ku va na mpfuxelelo va nge he swi koti u vurile tatana Ntsanwisi a ku mi ta ni tsundzuka ka vula himpela hi le ku n'wi tsundzukeni vonani sweswi ku le ku humelele ka yini Khalanga tiko ri moxekile mfumo lowu wa hina lowuwani wa ANC wa hi tsandzeka a nga ta hemba Khalanga leswi ti-premier ti nga ku swi vulavuleni hinkwaswo i vunwa ra rihlaza a hi pfumeleni ku ha tsandzeka hi teka matomu hi niketa van'wanyana inkomu i xikalavito laha ka bukeni ka xitaci inkomu minjhani Bootpets loko hi twa meyara a vulavula hi patu ra kusuka ro leri ku landzela laha ra joni leriya ra le Manyeleti hi twa hi tsaka swinene hi ku ndhawu leyi nga fambekeki loko ni mpfula ku fana sweswi ku nga na mpfula kusuka laha ya fika tlula Mahaxi u famba awara na hafu a ku fambeki se leswi vulavulaka ku ri hayi na roho ri le layinini hayi hi ta khensa loko va swi hambileswi khale va karhi va vulavula hi roho va nga swi hetisisi se hi twa khensa loko va swi hetisisile inkomu Khalanga enhlikana Bootpets mano la ku tiva ku ri hikwalaho ka yini sweswi loko ku va na disaster leyi nga humelela kumbe na swi pfuka swi humelela swi teka nkarhi ku lunghisa mapatu mani nkarhi luwa wa xihlawuhlawu immediately mpfula yi ku yimi a wu ta kuma ti-grindari ti phikizana hala na hala ti lwela ku lunghisa mapatu swi cince kwini kahle sweswi nga ka xidemokirasi a vo to lunghisa hambiloko ku ri na mpfula hi ku se hi le ka xidemokirasi mara swa tsandza swa tsandza Bootpets hayi mani swi twisisi kumbe va nga mpfuna van'wanyani siku rin'wanyani u va mi byela ku ri hikwalaho ka yini swi va swi ri hi ndlela leyi wa ku ve le ka xidemokirasi nkarhi lowu a hi nga ri ka xidemokirasi mara loko mpfula yi vuyimi kumbe mapatu ma ku onhake ena ku ta vuya gravel a wu ta kuma xi karhi xi rila ri nga se woma na ku woma patu xi khurhela patu swa vava Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela so hi mikhensini n'wina hinkwenu mi nga kota ku rhumela ti-voice note a khensa swinene matwili mavonelo ya n'we ka timhaka leti a hi bula hi tona hi ndlela yaleyo Kgoshi Mokoena veti va kombelanyana hi va leyiselanyana nkarhinyana laha va vi va khomeletaka ka swin'wana ma hi vo hi yo mhaka leyi vulaka yona
se nda ku tatwa n'we mi ri yini kwala mga ko 0860002543 kumbexani ima ni mi tsundzuxaka swin'wana swa leswi nga mi swi vula loko hi kha hi langutela mbulavulo wa va premier hi leswi hlekani hlekani botpete hayi mina ni nga tsaka ngopfu ku premier va vulavula hi timhaka ta mati mati mi le ku hlupheni mi le ku hlupheni mpfhuka ya kuma tshunxeko hi swi nwa mati sayiti leri ante ka bungeni kuzani yini matsina hinkwako le a hi se nwa mati botpete hi mpfhuka ku va na ntshunxeko va ku hluphekeni va gubagube tiphayiphi sweswiwani va nghenisa mara ku na mati mi le ku hlupheni botpete ku na mati ku hanyiwa ku xava mati leyi se ni nga tsaka ngopfu ku twa premier va hi byela ku mati lama va nga famba va endla tiphayiphi hinkwako lomuwani maybe vhiki leri taku ma ta ma kha ma huma vhiki leri taku ma kha ma huma ni nga tsaka ku twa sweswo botpete mi hlanganile na Robert Mkasi kanjhakanjhaka botpete ngo komputrop kasi motrop ka mata ile ku ndweni ai se nwa mati 0860002543 ni kume email la ne iri ye nga la ku va na vito mara me ko va swi ya iri botpete ni kombela ku va xikala vito kambe twanani tindhawu ta le role a ti na service hi ka mpfula yi onha ka switarata hi January a ku se tshama ku lunghisiwa a ku ngheni betkarhi na movha macomrade ya ward 29 wa tiva va hi xanisa ma hi xanisa nga ri hova mapalestine hayi man va nghenelela no ku thola vona vana voho va le tikholeji ta vutrafiki sweswi u swi vonile le ka budget speed u to miyela kumbe va mi xave na n'wina ka radio na councillor number 1 loko u ta hala a Bush a wu ti hala a ka Kumani u ta twa swirilo swa role Kumani why u nge hlayi email leyi wow hi nyiko ni hlayile kama msiritano imani mbyela ntata kwala Bush ntata nta famba hi wadi nta yingisela kasi loko mbulavula hi swa traffic na yini a ni ka ni vulavula na muhumelerisi sweswi kwala ku hi voni va economic freedom fighters va ri ku macheni ta va vutisa ku kahle ku endleka yini hi ta kota ku twa tlhelo leri ri va vilerisaka hi ta kota ku twa na n'we buti wa mina ku n'we mi vilelaku mi nge ku thoriwa vana va vona ku va kha ku endleka yini hi ndlela yaleyo hi ku sweswi ni vulavulaku ku na un'wana ni nga hlangana na yena tolo loko hi ri kwele ka mbulavulo a ni byela hi ta n'wana un'wana loyi a nga komba ku hiteka n'wana mavona loko a komba ku hiteka ku ya lava ntirho ve ri n'wana loyi i fambe ku ri namuntlha ti-interview ku ri minduku a ri hamahla se ni le ku n'wi laveni n'wana loyi na n'we loko ku mangutiva ni rhumeleni email ya yena kumbe tinomboro ta yena na yena loyi a ni kha ni vulavula na hi tolo ti ta ni lavela tinomboro ta yena ku ndlela ku hi kota ku vulavula mi ta kota ku swi twa ku ntirho wu nge ti i lo tshama u fanele ku komba ku hiteka loko nga hiteki ta tlhela i ku ku thoriwe maxaka ya vona ma hi vo mhaka ko i timhaka tin'wana totoleto ka va hi mitsweneni mingisero mina 086 loko ri ku swi lava ku hi ze hi ya fikisa na le ka premier hi ta swi fikisa hi ku swi nge ntiyiso ku vanhu va fanele va tholana hi xixaka kumbe yini kambe mhaka hi leyiwani mina ni ha vula na sweswi ni ri swi kahle va ka yini ku munhu a yima loko va ku na mintirho a yima a hiteka ni lava ku vulavula na n'wana loyi ku sungula ni twa ku endlise ku yini ve ri i tlele kwale ku ndiwa kona ti-interview va n'wi kumela ma-security van'wana va n'wi phela ma-security va kholi ene vulavula va kholi ma-security va n'wi komba va ku nghena la ta pfitlele kona va ta pfuka va ku kuma kwa a tiyisela n'wana wa vana sweswi verile xikolweni xo ta yetlele ku hava handle ka yini ka malanga hayi ni nga vuli vanhu va le ku dyeni swakudya swa na nhlekani mara
mara malanga manyenyetso 0860002543 kumenze ukuthi mina tintsayeni kuphela ora ya khume nar nokona ku eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ayi ku tumisi ro mina ku n'wangulo wa ile unga khoma wo u yimise ku yini ngopfu loko khayela ngutaka timhaka teti ayi vulavula ato munhu un'wana na un'wana u na timfanelo hi tlangela n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na wena handlandlamuka 61 ya malembe ya vuhaxi Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM amukele n'wana mingisero lo nhleka anhlekani njani botamen he pfukile n'wina minjani yawa pfukile akhenza khalanga mina concern ya ku mo loko hi vulavula hi ku mfumo wa khale na mfumo wa xidemokirasi u hambana hi swo karhi hikuva sweswi to van'wana mitsengo yingiseri n'wana a hlamusela ku ri sweswi hi ku ri mfumo wa xihlawuhlawu ku ri busy hi ti-grader va va khulela patu kambe wa rivala ku ri mfumo wa khale na mfumo wa sweswi a wu fani hi switandi leswi a wu ri na swona ka nkarhi lowu wa khale loko vo langutisa switandi leswi nga tsemiwa swa nyuwani na switandi swa mfumo wa khale a swi ringani kasi wa kuma ku ri service delivery fika kun'wana yi feyila because switandi swi le ku tsemiweni swi ya mahlweni ene mfumo u le ku lweni hi matimba ku ri u pfuna no yimela mfumo wo karhi mara leswi va thoba like ku fana ka ama mo yimelele buta mi nga ta wina ama mo yimela u nga ta wina hi ku ni mani mi nyika xikombiso loko ku ri ku mi ta hi tlhelo rero ra njhekanjhekisana okay a ku sali sweswi ya swintshwa okay leswi khale swi tshama swi kha swi khuleriwa ku ya hi leswi mi yingisera vula swona okay mi nga vula n'wina muku loko ku ve ku ya hi mingiseri vula ntiyiso ku mapatu hinkwawo mele ku khuleliweni ivi n'wina mukhuva i mhaka ku ti switandi swintshwa njhani mapatu lama makhale a va khuleliwi ke ivi hi ku hi fike laha khale a hi fika laha sweswiwani ma swi vona hi mhaka ku miti lesi yi tele a hi nge koti ku fika hala kambe a hi swona leswi mi yingisera vulaka swona mara na sweswo swi fanele swi langutisa ngopfu ku sweswo swa costa na swona njhani swa costa because a ni muganga yikulu okay yivani a ni tivi n'we mi tshama kwihi yivani mina ni mi byela sweswi hi mpfhuka ni tswariwa ku fika namuntlha patu ro suka a Bensto a Giyani ri ya ka Hlomela ri tsatsamukanga ra ha ri ri hi mpfhuka ni suka ni tswariwa patu ra kusuka ka Makhuva ri ya Giyani ri tsatsamukanga se n'wina loko ri nga khuleliwi i mhaka ku switandi swintshwa mi vula hi mapatu waya ma tsatsamukaka mi ma tivaka kwala mugangeni ya vona mi tile ku khuleliwa n'wina mi le kwihi buti le Dani a Dani yeah n'wina se vulavula n'wina vulavula hi mapatu hi le xitaratini ya le xitara ya ku nghena emastaratini ku vulavula mapatu ya vulavula hi ti-main road ntsena vulavula mapatu loko ku basisiwa fanele ku basisiwa mapatu hinkwawo swipatwana a ni swi nyikiwa hi yo mhaka luya a vula na ti-gradara a ti nga tsutsumisani loko ti nga khuleli ti-main road i vulavula hi ti-main road luya okay mara na sweswo swa n'wina sweswi swi nga kwalano Dani hi ku kula ka yona n'we leswi swa khale swa khuleliwa na swo hantela swi loko a ku fanele ku basisiwa sweswa loko ri ku leswi kula swi tatise ntirho okay a swi na mhaka swi yimini leswi khale a swi tshami swi kha swi khuleliwa sweswi a swi khulerisiwe swona ya twala hi swo hi vulaka swo phela masiva ku na hamba mo yimelela mi nga ta wina a silekile kala ni mi twini boti wa mina khetsa hlayisekanga inkom 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomanda loko wo va i ku ri ka mutini wa wena ku dyiwa saka ra mugayo 80 hi n'hweti ivi vana va ya va tala yi nga ha heti i n'hweti 80 kg kambe i nge tshami i ku hi mhaka ku 80 kg ya heti a na ha xavi mani twisanyana ayi amukele n'wana mingisero lo nhlekani ndzawini ayi papa langa ni twa mikama ya ku tala no ku Tzaneen doroba wa Tzaneen i doroba wa ku basa ku tlula yo tala ni la ku alana na swona ni tshama Nkonko
Dzanini a yi basangi la ka pavement ka switolo i mikhukhu va luka misisi va xavisa swilo swa ti-airtime hala sayitini leyin'wana va le ku nyika makhavechi sweswa swa ku va hala makhavechi se loko vanhu hi kumeka hi famba ka pavement holongoloka kunene nga ku vusokoti loko byi ya nceleni bisa mi vula renkeni no mi vula kwi no a Dzanini na ku tiva vulavulani mi vula kwin'we eDzanini loko u suka eka molo lowun'wana hala u tsemakanya u ya molo lowun'wana no chava ku vula site ya police station na ku vona na mi vula kona police station ku vanhu lava va xavisaka kokwala hala ximatsini na le xineneni vanhu ku xaviseni ka swilo molongoloka kunene swilo va masitoko ku basa kumbexani ku basa loko n'we mi ngo wa mozonda vanhu va nge le ku xaviseni kambe ku basa mi a ni vuli ku vanhu va nga xavisi ku basa ni vula leswi ni vula ku laha ku nga ri ku na vanhu ku basile loko laha ku nga ri ku na vanhu ku basile ku fana lava va nge le ku xaviseni loko va famba va basisi kambe loko va ha ri ku tirheni ku ta va tani ma vo maka kona kambe na loko mi famba lomu ya a mitini ya koho laha dorobeni ra Dzanini a ni vuli loko se mi yi dani kumbe nkonkono vula kwalaha dorobeni ra Dzanini mi nge cukumeti phepha se lava mingiseri wa mina mo va zondela ku ve le ku xaviseni mara loko va chayisa va basisi na ku vona laha ku nga na parking na mavhengele lamaya hi leswiya na laha ku xavisiwa timovha ivi ku va na ndlela leyo nghena molweni na ku vona xiphemu lexi mi vulavulaka hi xona kumbe mi lava va susiwa hayi a ni ngo lava ku va susiwa but hi ku vona ka mina mikama ya makhesi kusukela kona kwala ku tsemiwa ku Dzanini crossing yeliyana ko kwala ku xavisiwa swifaki batamatisi kwala molongoloka me a ni ku loko maybe a swo kota last week a ni te ko kwala Polokwane kwala ni vona switawula swa Polokwane a ku na la ku xavisiwaka vanhu va ndla swilo ku na kun'wana hi hala makumu va xavisaka kona ni lo vona hi lama ya ka memali se na a ni ku loko va ya Dzanini vo teka vanhu lava xavisaka kokwalani va va la hi hala no xava ku vula switolo but va vulavela kona va fika la leswaku kota ku famba ka kahle because as I said ni ku holongoloka kunene ene va hi mikama ya makhisimusi vanhu va yivela ngopfu va ko sechiwa swo va tindzinga ri vo ku lumanyaniwa kasi ve le ku secheni xikhwama se kuza u kuma ku ni loko ku chayisa mikama ya ku tala mina suka Dzanini swin'wana swa huma 5-6 swi ya mhaka ku ni endla yini maswona kahle ku va ku thyakile ni vulavula so ni muaki wa kokwala eDzanini na chayisi wiki kumbe maswona se ni vulavula ni le kusuhana me le hi kwi n'wina mi muaki wa le kwi wa konko wa baba mi ta hi vulavurisa ngopfu man mi ta hi vulavurisa ngopfu a hi la ku vulavula yimani mi nga si vulavula ngopfu loko ni va ni vula ni ku wiki a ni ta susa loko a ni nga swi tivi ku lexi na but a ku na va ku xavisa laha mahlweni ka switolo a ku na mikhukhu ku basile mi famba ka kahle tele lana ku na mikhukhu ni kun'wana va belele swikalipulanga kun'wana va va hi swixambulele kun'wana va makhavechi n'wana misisi ni hinkwaswo leswi se kumbexani ni ri twile tlhelo rero kambe na n'wina mi loko mi nga yi Market Street kumbexani a mi yangi Indian Center kumbe a mi yangi kohi kambe leswi mi swi vulaka i mhaka yin'wana ya nkoka leyi ni nga na ku pfumela ku va masipala va ta va kha va swi tekela nhlokweni sweswo leswaku ku na muaki wun'wana a vilerisiwaka hi ku basa loko hina hi ku vona ku hi hala hina hi yaku kona a ku angarhelangi hinkwako na hi wa vilela ku fana na loko ni famba hi xitarata lexiya xa le makumu le andzhaku ka molo halaya ma ku vona le n'wena rank ni nge fambi hi halaya ivi ni vuya ni vula ni byela vanhu ni ku a Dzanini ku basile a swi koteki ni ze hi ku heta ku na kun'wana ku munhu a ka bengi liyana yi nga kona fanele a nghena la Dzanini molo kun'wana kokwalana hi fanele hi tsemakanya va xavisa faki sweswi ni vulavula
ene va ku xavisa swo ku wo famba u vhikavhika vanhu va senisa ni byela un'wana wa xipipala officer ni ku susa va yelana hundzeka kahle ni o vulavula tijiyavadimo but a ku hundzeka kahle ku manyamanyana nemetweni nambona na lambula kona kwala torobotweni teto loko i rhelela hi leswiya ya ize ya ndingari ila ku ve ya lesekeleni ya ku ya amolweni la ku nga na mavhengele ya tifurniture na kun'wana u nga tshama ku tshwa khale kwalano ka tikona ku vona lambula kona kambe ni khensile swinene papa inkomo inkomo beri va lava ndhawu yo basa papa ene ntiyiso va lava ndhawu yo basa hikokwalaho ka yini swi koteka ku a Melrose Arc vanhu va xavisela mavhengeleni ya vona ku nga vi na vanhu va ta ku va ta xavisela hi le handle ka vhengele okay a Rosebank vanhu va kota ku xavisela mavhengeleni ya vona ku nga na vanhu va kota ku ta xavisela handle ka mavhengele ya vona hikokwalaho ka yini swi koteka swi tsandza ku hilaya ni fananisa swo ka swi nga fani amkeleni lava nhlekani Khalanga Bishop Mafumo HS la ka Malamulele mina a no la ku vulavula hi ku ri na titwa ti-address ta ti-premier ta hina mara why hi nga vi na value for money ka ti-project leti hi ti endlaku na vilela hi swona ku ri swilo swo tala a ku na quality monitoring Khalanga loko hi langusa because swi tikomba nga ku ri lembe na lembe loko ko ze ku va na timpfula na inani ti-infrastructure ta hina ti dzumba ti kha ti onhaka and a ku na development in terms of ti-project leti ti va ku ti vekiwile a hi voneni project ya mati yo suka le Nandoni hi rini hi kha yi vulavuleliwa every time loko ku vulavuriwa ku ta vulavuriwa hi project kasi hi rihi lava nga ta fika va hi byela ku hayi se matele ku humeni hi le ku repoteni ku ri ku ya hi leswi hi nga swi vulavula ka previous stop mati sweswi vanhu va le ku makumeni swi va swi ri na ntiyiso na mapatu mi kuma ku ri ti-project leti va va ku ti ri kona ti ya mahlweni ti kha ti ndlandlamukisa muganga than ku dzumba kha ku reperiwa every year ni vona nga ku mfumo wa hina ku vulavula ntiyiso hamba va nga ku ho sola wu fananisa na mfumo wa khale a wu antswa mara la a ku le ku tirhiweni swilo swo inana ko tsakeliwa ku nyikiwa speech ku kha ku dyiwa mali hi kha hi fane hi ba mavoko mara hi le ku voneni ka ku ndlandlamuka na ku hluvuka ka tiko se mhanta ku ri Khalanga a swi twa speech swi sasekile ene na xilungu xi va xi ri kahle mara matirhelo wona amele ku hi tsakiseni na switanana hambileswi mi nge le ku vulavuleni ni vanhu vo ka va nga swi tivi ku mi vulavulela vona kambe lexi a ni ta lava ku tiva xona Bishop i ku n'we a mi ta tsakela ku swi fambisa ku yini a ku vi na monitoring Khalanga ni vula ku ri loko ku vi mapatu sweswiwani mi kuma ku ri ya lunghisiwa after a week or ku banyana swimoyani se a ku fambeki a ku tirheki mati hi rini kha ku vulavula hi wona every speech a hi ta tsakela ku ri swilo leswi swi va ku swi vulavuliwa tanihiloko ni vulavulile na le ka sona ku ri loko president a nga se addressa swintshwa a sungula hi byela ku leswi a nga swi vulavula ka lembe leri nga hela ku yini swi nga endliwa hi swi vona ku mpelampela swilo leswiwani we can teach se mi vula ku yini mi vula ku a va swi koti a swi le ku kombekeni why mi kuma mo vula ku matiko lama hinkwavo ho zonda mfumo wun'we hi vulavula hi xin'we ku a ku le ku humeleli vanhu va kha va vula a ni ri ku na vanhu lava va nga ri ku vulavuleni se kumbexani lava va nga ri ku vulavuleni hi va nga le ku swi voneni ku swilo swi le ku ndlekeni se n'wina hin'we va ri la cuma vanhu lava nga ku vulavuleni phati ya lava nga ku dyeni va phati ya lava va kuma ku va vuyeriwa hina hi fanele hi kuma ti-service ha swi vona ku a hi le ku kumeni nchumu the end users a hi le ku kumeni nchumu mfumo wu le ku hi feleni ene ha ta vula ku ri mfumo lowu wa hina lowani loko nga zange hi teka goza kumbexani munhu ku tekiwa goza wu susiwa ku vekiwa wun'wana a hi nga hi helo ka wona a hi nga hi helo ka mfumo lowani ngopfu wo Limpopo na Mpumalanga i ti-poor provinces leti kumaku vanhu va kona va tshembele ngopfu mfumo lowu nga ufumeni mara wu le ku hi pfuneni hi nchumu kambe mi fika njhani ka ku wu le ku pfuneni hi nchumu loko ni nga mi nyika xikombiso sweswiwani
sweswi ni vulavula ku na n'wina ku na xibedhlele xin'wana xikulu xi nge le ku akiweni laya a hospital view a masipaleni wa Bushbuckridge xi yimani heta bishop xa xikulu xa xiyimo xa la henhla ngopfu xa hela na premier tolo va tlhe va vula va ku ni nge hi vulavuli hi xona ka sopa leyi nga ta landzela se la kwala Polokwane ni nga kona sweswi ku na xibedhlele xikulu naxo xi nge le ku akweni xi le ku heleni la tlhelo ka Peter Mokaba i xin'wana xa swikombiso leswi swi nge le ku endlekeni a Limpopo ka ku va ku kha ku tisiwa ku hambana se loko mo ku mati ya kwihi Khalanga hina malembe mati ya kha ku veri kutaniwa mati ya kwihi a ku na hi vulavula hi basic fundamental right. Yes, health is also a basic fundamental right. Mara mimirhi yi ta kumeka swibedhlele sweswo na ku ngo to mi kuma vanhu va tshama kwele ku va na Panado ku pfumala na madokodela. Babu lejo ni pfumeli nhlelweni na ku ya ka tihlokomhaka ta mahungu inkomu ungayelelesi eka Afrika wa vulavula la palamende la kahle kahle lexi nga kona vanhu lava loko va kha va vutisa swivutiso va vutisa hi enga u la ku ta komba tiko ku milungu loyiwani a yi n'wi chavi ende bolali bene loko mo langutisa matimu u tiva matimu ya South Africa bona vana lava va nga kwala palamende va nge se tswariwa instead va yingisela ende u va hlamula izingo a nga va tirhiseli nkani wa va kombisa ku yena u nkulukumba la mihleketweni vona loko va ka va rasa and a va swi koti ku pfula leswi swi nga tsariwa hi visa ku na section man page man va va vutisa polove swi leswi nga ri ku bukwini se swi leswi swi nga laha kahle boteta wo jambaxa hi nga ri amatini serious boteta i jambaxa hi nga ri amatini palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Kalanga Pet Matebula. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. ungayelelesi eka Afrika wa vulavula ni vulavula leswi ni ri mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yaloye u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko mi n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matiko ya n'wana mina se problem ya vafana na vavanuna i swi fani ku teka swi vula yini a swi vuli ku ona munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tirhisani n'wana wa vanhu sabi hi yo nchumu loko a hi fikeni entertainment ya ku twana ngaku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi ona a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku nyike permission ku vutomi bya wena palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandele tshame hi bula na mani Mkhatshwa la va ku va suka xikolweni xa Wisane a role loko ni nga hoxixi na ku bula na vona ni twa ku mhaka leya a va vulavula yona yi ri yini kasi tatana Gerald Sambo na vo va yime kulunga ku la ta hlamula ka mhaka leyi kota ku twa kahle ku endleka yini la a xikolweni lexiya hi ndlela leyi mani Mkhatshwa enhleka nhlekani a hi sunguriseni kahle ni na mani Mkhatshwa ni na tatana Sambo loko ni vulavula na lowun'wani ni kombela a pfa a press lexa xa mute mani Mkhatshwa enhlekani nhlekani ba me pfukeni
Ipfukile hi ngovo. Epokile. Sambo i mi amukeri ka Munghana Lonene FM Nhlekani. Inhlekani Khalanga Inhlekani va nga yiseri hinkwavo Munghana Lonene FM. Akhensa. Ai sunguriseni mani Mkhatshwa. N'wina mi ri misuka a xikolweni xa Wisani loko ni nga hoxisi. Hlamuselani va ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga ku kahle kahle xiphiqo xa n'wina mi ri ku endleka yini? A xikolweni xa Wisani ndzi le part ya SGB va hi hlawula vatswari. Loko va hi hlawurile vatswari ku kumekelani hi kalaka hi nga fambisananga kahle na principal. Principal a ri ye mufambisi wa timali ta xikolo a authorize timali ta xikolo. Loko hi fanele hi xavela vatirhi vadyondzisi vana leswi faneleke switirhisiwa a nga pfumeli. Se ku ri na ti-service provider leti hi kalaka hi nga ti qachanga hikokwalaho ka ku hand over a nga swi koti ku loko ni fika xikolweni na mi endlela hand over. A hi nga tivi xikwereti a hi nga tivi nchumu a hi zanga hi vona service provider yi deliver nchumu xikolweni mara ku ve na siku leri a nga hi tlingeletela ku hi fanele hi badala service provider leyi kalaka hi nga ri na contract na yona hi nga kalaka hi nga yi qachanga. Se lani swi nga famba swi ya fika na loko se swi fikelela ka vatswari ku laha xikolweni a principal a nga hi tirhisi kahle hi ku i rhange a hlongorisa yin'wana SGB na yo loko yi ku yi sometela mhaka ku why a authorize timali ta xikolo a yi createla a xitori va yi hlongola va department. Se lani ku nga landzela hina na hina a hi createla xitori lani sweswi ndzi vulavula hi disbandiwile hikokwalaho ka ku yala ku tirhisa timali ta xikolo hi vusofa yehe a lava ku ti endlela swa yehe ka timali ta xikolo. Lani sweswi xikolo a xi na principal, xikolo a xi na SGB, xo famba xi fambisiwa hi department. Timali ta xikolo ti tiva hi principal sweswi na principal a wi americhi ya principal a xikolo. Principal a wi lo timali ta xikolo ti tiviwa ku yena. I ti tirhisa a ri kwale sekete a nga hlongoriwa hi vatswari a ya kona. Okay. Lani a controla ka xikolo a ri kona lero xikolo a xi le ku fambeni kahle hi ku xin'wana na xin'wana xa ha lawuriwa hi yena. Timali wa ha vula lani hi December va nga nyika 24,439 va ndzawulo ya dyondzo. yi khomeni kwalani hi sungula hi hundza laha. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ni mi twi mi kha mi vulavula hi 24,000 a xi tshikini swa 24,000 a no vulavuli hi mhaka ku kumbexana ni yimelela principal kumbe hi no vulela ku a swi hi pfuna hi languteni ya leyi mi nga vulavula hi yona loko yi ta nghena yi ta hi nghenisa hi ku famba ka nkarhi. Sambo n'wina mi ri I khensile Mahashi ka nkarhi lowu mi nga hi nyika wona. Hi ku ya hi xiviko lexi hi xi kumaka xi ta hi le ka district i ku ve na vulavisisi lebyi nga endleka vulavisisi lebyi byi langutise xa ku sungula emafambiselo ya governance laha xikolweni leyi fakaka exikarhi SGB. Yi tlhela futhi yi lavisisa timhaka ta mismanagement of funds laha ku vulaka leswaku ku ni mali nga ku principal a yi tirhisekanga kahle laha xikolweni. Then eka vulavisisi byelebyo ku kumeke ku swihehlo leswi swi vekiwaka principal a swi koti ku va swi kumeka ku swi koho hakunene laha xikolweni kambe lexi nga kumeka loko lava ka school governance va tirhisana ni va ka labour va langutise ndlela leyi SGB yi tirhaka yona xikolweni va kotile ku vona swa ku nga ku ni problem mafambiselo ya SGB. That is why ku na mhaka ya disbandment ya ku yi disbandiwile swi lavaka leswaku hi ku emahlweni ku ya eletiwa SGB ya nyuwana. Leswi hi nga swi langutisa ka minkarhi ya ku tala ene leswi hi lavaka ku va nkarhi wun'wani hi swi hundzisa ngopfu swinene ngopfu hi mhaka ya ku eka hinkwaswo leswi swi endlaka tanihi vatswari hi ku ya hi involvement ya hi xikolweni swa laveka leswaku loko ku fike nkarhi wa ku va hi hlawula lava nga ta hi rhangela exikolweni a ku vanhu lava nga ta koti ku va va hi pfuna ku xikolo xi kota eku famba xi ya emahlweni. Hi nkarhi na sweswi leswi hi nga swi vulaka tanihi department hi ku eka swihehlo hinkwaswo ni leswi manana a vulavulaka hi swona eka principal department a yi zanga yi kuma ku principal ku ni swihehlo leswi a nga swi endla kambe hi ku vona ku xiyimo xa laha xikolweni nkarhi na sweswi a xi tshamisekanga va kombele ku principal
a report second office and timali ta xikolo xelexo sweswinyana tanihiloko hi vulavula ti managiwa eka district lero a ndzi tshembi ku principal a nga swi koti ku influencer finance ka district ku va na timali leti faneleke ti tirhisiwa ndlela leyi ka nga fanelanga loko ku ri hikuva koho kumbe ku ni ku tshemba ka ku na mali leyi nga famba yi nga fambangi kahle va nga ha swi kota ku va va report emaphoyiseni lawa ma teka ma endle vulavisisi kambe ku ya hi vulavisisi lebyi hi nga byi endla hi tirhisana ni finance ni labour ni lava ka school governance eka principal mhaka ya ti-mismanagement of funds ni hinkwaswo leswi a hi hlwaka hi swona a swi kumekanga lero principal a nga voniwanga nandzu kambe a hi vuli ku swi nga va swi nga ri kona loko ku ri ku na vumbhoni byin'wana lebyi nga pfunetaka ku va kumbe byi kombisisa ku hikanene principal swikolo leswi a nga swi endla leswi hoxeke xiboho lexi hi nga fikele ka xona hi ta kota ku va hi xi langutisa hi ndlela yin'wanyana hi ku ya kumbe hi evidence leyi nga nkarhi na sweswi a hi kona evidence leyi kombaka leswaku principal i endle swilo swi endla hi ndlela ka yi nga tshamangi kahle kambe byi nga xi kuma hi ku mafambiselo ya SGB a ma tshamisekanga leswi lava leswaku hi disbanda hi kota ku va hi tlhekoletiwa SGB leyintshwa la xikolweni i swilo leswi nga teka nkarhi wo tani ku fika sweswi Sambo nako mi vona onge ti swi ta ololoxeka rini hi ku lavela ka hina mahaxi a swi laveka ku eka minkarhi ya ku tala loko ku ri ku na swiendlakalo swa ku fana ni leswi lani department yi nga kota ku nghena yi kota ku va yi kombisa guidance swa laveka leswaku tanihi vatswari ni xikolo hi tshame hansi hi faka ku dyondza ka vana ku ya mahlweni hi ku lexi xa nkoka va xi faneleke hi xi twisisa hi ku a swi nge endleki ku nga ri na ku vulavurisana kumbe ku tirhisana eka xikolo ni department kumbe eka department ni SGB ya xikolo leswi hi nga swi resolvaka etlhelo swi nga affect vana ku dyondza ka voko emahlweni xiyimo xa lawisani i xiyimo lexi hi karhataka swinene ngopfu that is why loko ndi vule ku swa laveka leswaku loko hi ri vatswari hi tekele enhlokweni mhaka ku loko hi elete SGB ya xikolo lexi nga ta rhangela exikolo xa hina ku va vanhu lava nga ta kota ku va va veka timfanelo ta vana va hina emahlweni ni ti-interest ta vana va hina emahlweni leswaku va nga koti ku va va disturbeka hambi ku ri ku na ti-issue leti nga kona leti fanele ti resolve ku vana va nga vhimbiwi exikolweni ni swi department hi ku fambisana hi district hi le ku vulavurisaneni na vo ku while issue leyi ya resolveka hi kombela ku vana va tlheleli xikolweni ku leswi a swi va khumbi vana kambe i swiyimo leswi ngo katsa exikolo ni SGB lexi fanele xi kota ku tshama hansi ku vulavurisiwa ku lulamisiwa tanihileswi vuleku eku disbanda SGB ri ka vatswari va vuyeli ndzhaku va kota ku va electa SGB leyi nga ta kota va yi pfuneta ku xikolo xi nga pfaliwi xikolo a xi fambi xi ya mahlweni ni ku tshemba ku loko va electa va ta va hi twisisa ku va fanele va swi endla va twisisa ku vana hi vona va nga nkoka hinkwaswo leswi endlekaka exikolweni mani Mukanjwa veri va lava ku va SGB leyi nga na ku navela ku vona ku vana i va nkoka timhaka ta mafambiselo ya xikolo ti tshama hikokwalaho ka yini n'we mi nga tsakeli ku vona ku xikolo xi fambiseka kahle nakona leswi ve nge ku hava vumbhoni lebyi byi kombaka ku principal a nga tirhisangi kahle timali n'wina lebyi n'wina mi nga na byona byo ka nga tirhisi kahle timali mi byi kuma kwihi ndzi la ku vula swoho ku loko nda ha sungula ku mi ripotela ndzi swi vekile swa ku loko hi fika seketi hi se district loko hi fika district yi ku principal i na xihoxo lani ku nga ze ku nghenelela start hi byela principal ku leswi u swi endlisaka swona a hi yimeleli manyala hi kombela u ya huma bank timali ta xikolo xa Wisani a ti authorize hi principal ni vule kahle ni ku principal a yala ku hi xava property ya xikolo a ku hi badala service provider district loko hi ya ka yona loko yi tsala timinete a yi tsali leswi hi rilaka hi swona yi tsala leswi yona yi nga ta protecta principal a province hi ye ka 5 a district hi ye ka 9 yi karhi district ku principal u wrong loko hi buke matihlweni loko hi suka swi ri vo va sala va vulavula leswi va vulavulaka swona a swi kona ku hina a hi navelanga xikolo ku xi famba kahle mina yelo ni vulavulaka sweswi ndzi tirhise mali ya mina ku fambisa vana va xikolo principal a karhi a yala na mali lesekete ka ha ri yehe a authorize timali xikolweni mehe ni fambise vana hi movha ya mehe ndzi fambisa vana hi mali ya mehe okay a hi tshikeni swa n'wina a hi tshikeni swa n'wina hi languta ku mi lava mali ya kona a ni lavi mali ya kona se a swi hi pfuni swa hi yini mahlweni hi languta leswi mali tatana Sambo timali ta xikolo i mani a fanaka a vona ku ti fambisa ku yini i mani a tiyisisaka ku
ti fambisa ku yini timali ta xikolo ku ya hi milawu ya xikolo ya mafambiselo ya xikolo? Leswi nga xi vulaka hi ndzawulo hi ku loko hi electa SGB ya xikolo ku va ku ri na lava nga le ka finance committee lani eka la SGB yi katsekaka eka finance committee leyi lani loko ku ri ku na switirhisiwa swa timali swin'wana na swin'wana leswi faneleke swi va kona laha xikolweni ni loko mali leyi famba yi ya koti ku va yi tirhisiwa a yi approve hi munhu wun'we ntsena lero principal ebank a swi nge kotiki ku va yena ntsena a kotaka ku approva leswi faneleke swi tirhisiwa exikolweni hi xin'wana leswi nga endlaka hi kota ku vona ku kahle loko va ku na swihehlo leswi nga koka principal mali leyi a nge swi koti principal ku va yi a ri one a kota ku va a yi spenda laha xikolweni lavan'wana va katsekaka hi ku ya hi ku a approva ka le bank va faneleke va ri koho so i xa nkoka ku va hi swi twisisa swa leswaku SGB hi yoho futhi ngopfungopfu yi rhangelaka exikolo ni swa timali xin'wana na xin'wana lexi faneleke xi spendiwe exikolweni fanele ku va decision leyi tekiwaka hi SGB ka yi hlanganana ni principal ni loko ku ya xaviwa ni loko ku va fanele ku va ni mali faneleke hi huma a yi principal ntsena a nga na ti-powers teleto ebank ta ku va a nga kota ku swi endla sweleswo hi ku hi swi endle hikuva hi lava ku protect-eka timali ta xikolo ni loko ku ri ku mali ya tirhiseka hi nga tirhisi hi munhu wun'we ntsena loyi a nga na right ya ku yi authorize a yi ri one kambe ku fanele ku va na authorization leyi va ka yi ri koho leyi katsaka ni timembara ta SGB leti va ka ti ri koho exikolweni so that is why hi ku loko ku na vun'wana vumbhoni lebyi nga koho lebyi minkarhi yin'wanyana hi nga ka hi nga ri na byona loko hi ta va hi endle vulavisisi lebyi hi nga byi lavisisa ku va hi koti ku fikelela hikuva ku nga koti ku vona ku ku na swihoxo swa timali leswi principal a nga swi endla a va ti nga byohi mahlweni tanihi SGB ta kota ku va hi byi tirhisa ku va hi mahlweni hi endle vulavisisi loko ku ri ku hakunene principal ku la nga hoxaka hi ta va lava hi kota ku va hi endla tiyisisa leswaku nawu va kota ku va wu nghenelela ku va kota ku lunghisa xiyimo xa ku fana ni xelexo kambe kumbexani Sama ni pfune ni ku twisisa ku la ka nyuma ni twa kumbexani ka mhani ku va ta ni byela ku va loko mi kumile ka district a mi vulavula na mani i mani a hi vulavuleni mavito la i mani loyi a ku principal a nga i hoxini ka a hi sunguleni ka Satu i mani loyi a vula sweswo i Mkhombo Nikeri yelwe a nga hi pfuna ku hi ya humesa principal bank Mkhombo Nikeri ka district lava a va vulavula va ku swilo swa n'wina i ntiyiso principal i hoxile i mani i at Mkhonto i Khadi va ri i Khadi Tefu a ndzi swi tivi nyana kahle loko mi nga swi tivi mi nga swi vuli mi le ka xiyanimoya laha se mi nga vula vito ra munhu ku nga ri na ntiyiso i Khadi ndzi va vito ntsena okay na lowun'wana hi nga vulavurisana na ye ya ha sungula mhaka leyi i Gova okay sweswiwani loko mi ku hi kote ku susa principal a bank mi vula yini principal i hume bank ku a nga authorize mali ku fanele ku authorize mehe ni nga chairperson loko hi heta ku va heta ku mi susa district yi heta yi ku mali yi fanele ya tirhisiwa a district yi nga ha khomiwi hi SGB se loko ku ve n'wina mi swi kotile ku susa principal a bank ku ta sayina ku ta authorize n'wina ivi district yi tlhela swi cinca futhi n'wina principal mi n'wi hlongolela yini a xikolweni se a hlongoriwile loko yi swi cinca leswi vulaka sweswi a nga vuya exikolweni a ndzi swi tivi ka vatswari a ndzi ri hlongole hi vatswari a ni ya mi lava ku a suka bank i sukile bank a nga vuya ta fambisa xikolo a yi nga ri mhaka ya bank ntsena swi tele leswi a nga swi endla a ndzi ri swa tifonoma hi bank na yini swin'wana leswi swi nga endla ku vatswari va mucaca i ku a nga pfumeli ku endla a swilo swa vana va vona ku a va byela swa ku ye a nga suka laha nkarhi wun'wana na wun'wana vatswari va laya a nga na mhaka na vona hi madumu a nga suka nkarhi wun'wana na wun'wana a ya reporta circuit kumbe district a nwa tiya 2 hours a famba a tlhela a ya vula marito lawa ka membara ya SGB a ku na gezi exikolweni ku na phephe a ku na gezi a ku na phephe a na n'wana wisana Sambo loko xikolo xi ka xi fambisiwa n'wi ma nyike mali ku na vanhu va ya ku va ya famba va vona ku leswi swikolo swi le ku fambeni ku ya hi laha swi lavaka kona kumbe swi languteriweka kona ku fika ka ku swi nga koteka ku nhloko ya xikolo a nga vula ku leswi swi nga ri kona
maybe leswi nga swi vulaka ka xikolo xin'wana na xin'wana ka leswi hi swi vitaka leswaku i ti-audited financial statements leti hi faneleke hi tikuma minkarhi hinkwayo tanihi ndzawulo ya dyondzo kambe ni va ka finance ka department tanihi le ku nga cheka ka xiyimo xa le wisani va kotile ku ya va langutisa ku leswi swi raiziwaka hi SGB i ntiyiso ku fikela kwini lava nga koti ku vona ku a va koti ku vona leswi va hehlaka principal hi swo hi ku handlela le mali ya xikolo ni leswi nga xaviwa xikolo yi nga tirhisiwa hi yona. So I think mhaka ya nkoka i ku va hi tivuyela laha ni nga vula ku endzhaku ku swa laveka ku loko hi hlanganile hi ri community hi ri vatswari hi ringete ku va hi langutisa ku hi faka hi timfanelo ta vana va hina emahlweni ku ri na hinkwaswo swilo leswin'wanyana swa ku va nkarhi wun'wana ku va ni ku kwetlembetana exikarhi ka SGB na principal a swi laveki ku swi gcina swi endla ku xikolo a xi pfaliwi vana va nga yi xikolweni ku ni sweswi vulavulaka ku district yi kotile ku nghenelela hi tindlela hinkwato ku va kote ku va ku tiwa ni xiboho xa ku va ku lunghisiwa exiyimo xa laha wisani tanihi laha ku nga fikele ka mhaka ku loko se va langutisa ndlela leyi SGB yi tirhaka hi yona va swi vonile ku ndlela leyi SGB yi tirhaka hi yona a hi wona mafambiselo lawa ma faneleke va fambisa hi wona xikolo tanihi SGB that's why va va disbandile kambe xin'wana lexi va faneleke va xi twisisa SGB ya le wisani loko ku ri ku va vona nga ka second kumbe ka district a va koti ku pfuniwa hi ndlela ya kahle a va teki swilo swa ku fana ni swilo leswo va swi tisa eka province ta swi kota ku tlhela na yini vulavisisi lebyi nga endla hi district ku va va koti ku va langutisa ku leswi va vulaka kambe province va hlayile nomboro va vulavule hi ku va ye ka 9 kumbe va ye ka 6 ku na province va nga yi hlaya kwala ku va yini leswi mbuyelo wa kona wa ku ya province i ku disbandiwa ene swi nga endleka u kuma swa ku a kuma na ku disbandiwa ntsena u ta kuma swa ku loko hi vulavula hi ku va tile ka province yile yi endle vulavisisi leyi nga koti ku va yi advisa HOD hi ku ya hi vulavisisi leyi nga byi endla hi leswi laveka ku SGB leyi nga na xikolweni yi disbandiwa ku electo SGB leyintshwa hi ku HOD hi yena ntsena a nga na the final authorization ya ku loko fanele ku disbandiwa SGB hi ku ya swibumabumelo leswi nga ta swi famba za swi ya fika eka province koti ku advisa HOD swi vona swi fanele ku a yi disbandiwa SGB yeleyo ku electo SGB leyintshwa kambe xa nkoka vatswari a va sunguli ku langutisa ku va va faka ti-interest ta vana va vona emahlweni va electa SGB leyi ta kota ku fambisa xikolo hi ndlela ya kahle nga koti ku va hi tikuma hi langutane xiyimo xa ku fana ni lexi mani mukhatwa mina swi lava ku tanihi xikolo xa wisani mi kuma ku pfuneka kambe ni vilerisa hi ku munhu loyi a nge le ku lweleni swilo leswi hinkwaswo a rhangaku mahlweni a fonelaku na vakhalanga va nga ri ntirhweni hi ya lava ku tlhela authorize timali a swi kombi swin'wana sweswo a ndzi la ku authorize a ni nga la ku authorize a hi mina ni nga tiyela le bank i satho yi nga te principal a humi bank mi a lavi mali ni vula ku loko n'we mi ku loyi a fanaka authorize hi n'wina ivi ku tlhe ku va n'we mi rhangaku mahlweni mi swi lwela a mi voni ku swi tisa papa ro karhi ro ndlingani n'we mi nga va mi kha mi lava ku ti vuyerisa hikokwalaho ka yini mi nge ti hayi mina ni rhange mahlweni ku swi lwela kambe mi nga ni hoxi ka ku authorize hoxani wun'wana a ni ri SGB a ko va chairperson ntsena ni mi tshemba njhani mina ku loko ni tshamela ni mi tshemba njhani ku n'wina mi le ku lweleni ku vona ku xikolo xi famba kahle loko ku ve n'wina hi n'we mi tlhela ku mi lwela ku ya authorize n'wina ku ve ndi vula sweswo swa ku authorize a nawu lowu a nga fika principal i workshop ama SGB i te lweyi a authorize ka mali loko a famba hi workshop ku authorize i chairperson ku phancha clerk ku phancha treasurer ku authorize na treasurer hi ri vanharhu hi ri 4 principal a ku mali le xikolweni a ku phancha teacher ku authorize yena so hi vutisa a swa kanakanisa kambe hi mhaka ku na ha ri hankarhi ni nge hi xi yingiseli xitori xexo kambe a hi hetiseleni hi ku veri vatswari ve le va vana lava nga xikolweni xa wisani a va hlengeletani va hlawula vurhangeri lebyi byi nga na kumbe va hlawula vanhu lava nga na ku tsakela ka timfanelo ta dyondzo ya vana va vona n'wina tanihi hi va lava mi nga disbandiwa mi ri yini n'wina a swi kahle ku mi swi mukela mi yimela tlhelo ivi mi ku a ku hlawuriwi van'wana loko ku ta hlawuriwa van'wana hi ku mi disbandiwile hikokwalaho ka yini mi fanele mi lwela ku a mi fanele mi nga disbandiwanga hi lwela ku a ku humi ntiyiso hi ku a ku sunguniwi ku hlongoriwa hina
ku rhange ku hlongoriwa SGB hina hi landzela SGB leyi hlongoriwaka xikolweni hi leswi u hi vonaka se hi lwa swa ku a ndi lwi ndi ri one hi lwa na yo SGB liya yin'wana se hina leswi a hi ta xikombela ka n'wehe Khalanga hi lexi hi kombela HOD a yehla hi ku HOD i ri ye a nga tivi ku disbandiwe SGB a wisana hina union ya hina leyi yimelaka yi yile ka HOD yi fika yi n'wi vutisa ku no hi ta yi lunghisa a mhaka leyi a ndi disbanda ka SGB and HOD hi nkarhi wolowo a nga ri kona le loko hi ya le a hi n'wi kumanga so n'wina mi ri HOD a yehli Sam very tisani HOD va ta lunghisa xikolo ntsale makume na rot second Khalanga HOD i na vanhu lava nga va appoint ka ti-position to hambanahambana lava va kota ku va va endla swilo va tlhela va kota ku mi report-ela leswaku va swi endle njhani na kota ku va applying ende a kota ku teka decision hi ndlela leyo lero ku va ku HOD a yehli a swi nge cinci decision leyi nga koka nkarhi wa sweswi leyi a nga koti ku va a yi kambe i ta ehla a vona swibumabumelo ni salele hi khumera second i ta ehla vatswari a va twisisi ku hi ta fanele hi kote ku va hi ya electe SGB leyintshwa laha xikolweni ku va ku dyondza ni ku dyondza swi ta vile mahlweni loko ku ri hi ku manana ni van'wani vatswari va ni interest ya ku vana a va koti ku va va yivile xikolweni va ta dyondza va ta swi tisa leswaku a hi electeni SGB ya nyuwana SGB leyi nga ta koti ku va yi pfuneta SGB leyi nga kumekangiki yi kombisa ku va yi kayivela ka tindlela ta ku va ti fambisa xikolo hi ndlela leyi faneleke leswo swi nga ta hi pfuna ka xiyimo lexi nga koho sweswi ku ku yehla ka HOD swi nge cinci decision leyi nga kohe leswaku swi laveka leswaku electe SGB ya nyuwana laha xikolweni Nemetro Gerald Sambo na mani Mkhacho va vulavula xikolo xa va vulavula ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga na SGB leyi nga hangalasiwa ya le Wisani ku landzelelana tani a hi kumeni mahungu ya misava nongona ka humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mahungu ya misava hi lawa na tatana Hlulani Fanoni Magayisa dzuma na mina nongona ku lowu landzelaka mana ku hela ka vhiki lokunenani tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela